yenu ahwe wo nkwa mafoforo pie prepra ye bekọ esika do mfinfin mantemo na yakwa kohwe nsam no senisi ekobaye ena National Communication Authority pen for the ababetudwa se enfidie bi ne nwoma bi a yesi egu ponase ekotete ya ema ye internet koseye no omsese de omasiesie no ma ahwa tutu bi bia wi a o se internet regina so ye pa abzafo wei ene afoforo pi no an yakekese ne ya ne se kasea ba bia wo bia no anopaye ba na yede ababesum wo medi ede na ya obo amale bia bogabza fo yenye pray na finsam no yenkomo ankasa emfa emmamom yede mo ehase ede free man peni na rudan kwa kufodo na tena ye na ebeto dwase enra man peni kufodo convoy na free kumase akonkra pumpre mantemo ne nyina eye na no memenda yi a mampeni na nadodan kwa kufodo ba no kumase eye yewra jonkuma mraso dwade owo mraso dwafie ma dehye a ewa juso abaton pesu aso a na oye ne so afo abedi ekira owe ni sika sam no ntutu yeso memenda ne kwasia dai na yiyo no ekoso ewo ejuso abonten so eye ejuso onwe na abusuafo yi ne ekoso mampeni na nadodan kwa kufodo ebai ebeka abusuafo ene party mpenimfo ho ema eye ne ekoso na omosa da omani afri kumasi akonkran no na entity ababetudwa ene se omo eduru bunsu junction de ko achimasafo na omo ekushia enkwanshia enam so ema driver ni ba ko a na ochilan cruises ne ba ko a ye fe no kwasiata si ene mo kasa abusuafo waye nyankopon edia na a policefo ene security for pia na omo etika nim no abusuafo si ene mo kasa ye so omo prepra pa ama omo asesa omo epra enra no ade omo asesa omo do omo Kosum government hospital ama doctor fo kutekute mu a na achire na omo ema kai ene edu prekosesa wonum edu omo akọ University of Ghana Medical Hospital a doctor for etwaso na wonum ahwe wo mo na accident ni siye no ebetodwa se na mampani tim na enkra eba ene se mampani na nadodan kwa kufodo emra accident na esiye no na car no na ontimu bi na mum all konkran no eye asogafo eduprei ene befa no ede free kumase ede ne konkran tina ne convoy no efa fom ehia no ewon krabonten so a sankwanhia wi ekokobaye se yene mo ekase empedifo echese yewra kwasi atano a na oye driver nia na ochilan cruise ye abusua amoamoa na tetia waye nyankopon edia no mampani atena ye ede eye arechechesem eko ede amana busua ene eye na dofo wagya womo ewachi na womo soso a womo eprepre nyina womo esre otwedi ampo nyankrompo no sayade ma doctor fo gye wusikede no se onfa na yare satumi no enka wonum na womo nyina ensori emeto womo adwuma so yewra Eugene Ahia ohwani amansa din komo mama mpeni na adodan kwa kufodo atena ye na omo ede krata we aba bonten ede enchemu ema se accident mampeni kufodo ne accident anase ne convoy accident ne nyaye Bunsu junction ede ko achimasafo no abusuafo na mampeni entike nimu na enokre omo se cars ne de bebre mampeni convoy ne cars no bebre na assess ya ebi won mo kura je se oye ne hwea enye ye bio ni nyina mu no omo echese ntuche bi e woso mo ye no wachire bia no omo egusu a wodo mo eye abusu ye shebo bossa asemi ye ni edi echire de be frato bia no yemfa enkamemo yet one some no so na de ma konsam fufrum na minister of communication won sansam ma me esla usu and odi adesre to National Communication Authority, Bank of Ghana and the National Information Technology Agency for and him say ebraso so mu nyina kabom na omo eye adwuma cross abre ya ye Ghana card ashase ye adwuma Bank of Ghana ne NCA for ebetima kabom na se bia omo epu bi ho nsam omo pe bi ehwa bakosemetia ne nyina no ewo honom a ombetimi ede adom wonum abusua na 2024 World Telecommunications and Information Society Day na omo ehye honfa awon krapompene mantemo na ma me esele usu eresanseme kotudwa wase to implement initiatives and programs that address the Sustainable Development Goal 17, which calls for innovation through digitalization. While the digital era and new technologies have brought many benefits to our citizens and businesses, we also face challenges such as widening digital divides, cyber threats, online fraud,
and child online abuse, personal data breaches, etc. So this event offers us the opportunity to engage in constructive dialogue and technical cooperation on digital innovations. Observanti wey aye ma be eslo so soafo a o show my Ghana communication ho nsensem ne yeten nka no na no si ya and a director general pane kwanche for that National Communication Authority NCA no Dr. Joe Anoche esoso edekakra esoso. Innovative technology also drives economic development. The ITU's strategic plan for 2024 to 2027 highlights the need for technology-centric innovation and entrepreneurship, coupled with innovative regulation to propel sustainable digital transformation in developing countries. Observanti wey ayo pani Joe Anoche one penny kwanche for that National Communication Authority anom afeyan for more enko or kan queen no for baton pesua so entity abatu yapono so ekire se emrase geni o emrase gefima this year e wo kan queen no for baton pesua so honorable Teresa Ladi Awuni ede atuja sensem bia amanfo bi eka ede gudanim ase ede ese no se nanu ya na ban pebosia no mode ababesiesie ne mpesua so ene ne mpotemu no wogigirem eba aboso se wo makwan masa abosia no aban enkonkoje eno mode ababe ye adwuma wone mpesua so eno ena mame echese sansem no nukrubia enim obeka hyene so nanu fie da ya emrase bejafo koye adwuma putuprum na ne nyina akwakoye sikasem bia na akoto wo manim ya ebi ohonom a na yesi wo mode kwakoye Greater Accra Resilient and Integrated Development Project ya na asedu baby na NDC na sejafo no mpese ye begede atomo ene na maame yi chese se ne nipa binom ede omon se tretre ne so se ase on na gigina mu baboso na omon mpese ye beje sa abosia na atomo no o se sansem no enye nokure bia. Yes, right, Honorable Speaker. Pending the full-scale implementation of the Greater Accra Resilient and Integrated Development GARID put in place for flood prevention in the indicated areas. Yes, Minister. Maintained to prevent block. That drainage system in Okaikwe North is regularly maintained to prevent blockages. Honorable Teresa Ladi Awuni enietene kenen machiri and Honorable Francis Asenso Boache ono na busiafo sa brand ye na say works and housing ho nsensem nyina no na ono ehwechiri wono so eyi ensema no sei. Mr. Speaker, when it comes to maintenance, it's part of our flood control program, and it depends on. We are very much aware of the issues there, and as and when funds are available, we will embark on our flood control program to desilt the. Observanti wey ayem raswe geni o raswe gefima this year wo bantama baton pesua so Yura Francis Asenso Boache na yete no enken ye for more enkonsem fufrum na National Communication Authority mpeni for the atuga se mobeka ya be bosome mienu bosome miensani ebeto dwa se ehoma bia esa eye epunimu a enam so mienya internet ne yese ho akwa ma Ghana mema se ne amama hudo pi so bibrema se na kese internet honsem akwa akotape eneyi National Communication Authority mpeni for the ababetu dwa se nsisi adwuma na omoye e san homa no ho no wono mawie ya wo se internet ejina na so opani Joe Anoche echichiri musi. Ladies and gentlemen, we are happy to announce that all 4 subsea cable landing service providers, ACE, Main 1, SAT3, and WAX, have completed repair works on the subsea cables that got damaged, leading to the March 14th incident. For Penny Joe Anoche a penny kwanche for the National Communication Authority ano yademo koswa for hwesi kasam ne ntutu yeso na bedi echiri atena ye Dr. Steven Amwa
ya dodo no ansarmra ne se eyestika ena odi adesere etu ye nuanom a wo mo ewo eye akwansere dwumadie me kire tourism mu se obesere wo no mu a entoto ye wo so mo ye bia etwe dom etwe sika ede ebewura o manimu no ewo se wo no mo ye ode sansem tu jawapra na eye CEO's breakfast meeting a eye Ghana Investment Promotion Center mpenimfo ehyehyeye na ekoso wonkra pompedemantem no moto nsafre no so fre ne munyam emetechiri na on CBB emfa enchiro mo efri aban atenaye resources and even tourism enhancing factors that we need to take advantage. But then I see a few challenges, and then as I was sitting there, I was thinking, I'm like, oh, this is Eva. The name, I do modeling, so I normally do those things. That means environmental values and attitudes. And of course, those from other countries, they will take these things into consideration after considering the national issues of security with Ghana, by the grace of God. We are among the giants on the globe, having our democracy almost 30 years. Observe to way a Stephen Amuastika, one egg Ghana, yes, so for be the chiro who is sikasem and net into 2 years so. Open your fee grant so a penny quancher for Wada Ghana Investment Promotion Center and not one also so adding some say to us. City of taxes, some of the VAT practices, and so we work with the Ghana Tourist Authority and GRA and Ministry of Finance to see how we can rationalize some of these things so that it makes it more attractive and easier to attain, not only for foreigners coming in, but for indigenous people. At the end of the day, what you want to do is to try and increase the spend per tourist per visit. You know, so even though we are very enthused about indigenous tourism, we also want to make sure that when people come in from outside, they spend a lot because the opportunity is there through our food, which is amazing. You know, we can even start a jollof wars just to bring in tourists. You know, our food is amazing, our music is even amazing, our arts and culture, great. I'm saying to way a your penny quancher for that Ghana Investment Promotion Center. No, you fee grant and yet no and king a fee for more and cook yum na a penny quancher for bono and a share sabi a more yaria hons and some so ewola and Quantanan Municipal Assembly a Medina. Dr. Stephen John Bona e de atuga se ene Ghana for nanyina and enkra pumpedemante modi sope atnaya and as a mention ba ko mo mfidi mu no ye kobase bia yare rebis nom ne ade ade a echeche mu an nkraman ne ade ade ebetime hu na so ano entem na abom pedinfo amane mo matutu America akopendro dia ba eye wo mo mfidie no a ode sansem tu jawabra na omo edi dwuma ewo empotem ho no mo ede abode wuro dia fa ho. They are not authorized to do it, but when the extreme cases come, we work on human beings, and that is all. So not to the doctors to handle them. We come handle here, yes, yeah, we do. If there's any done by case, there should be a collaboration between the medical doctor and the vet doctor or vet technician, because two of them can work harmoniously to get to a conclusion. Who to be 50% come out could be alcohol who's a spoiler vaccine because do a while say come out unless we did not quite no cover. If you so to move to be count and just always. Observe to way a Dr. Stephen John Bona Oko Lanquantana Municipal Assembly, one day municipal veterinary director ewo honum na enrochiri na Dr. Akosio Kuminyako one ye pene kwanche for eda the animal aid project ano one so ede kakra eso so tap say the animal aid project e jumeku a infasonda yetiso ye free my baby ya ka ye ho abom aye juma pro ba ko your vets for your accountants for your social sciences for your nurses for your aye back together yeah but that you need say free vaccination and community education ama ye mboa because you hu say ye na mboa no na te oman mu wa ha say baby wo ha ye ni enko mboa no nso mboa no ti man yare bebre.
Observe nti we eye dwumadi a the animal aid project for hyehyɛ ɛwɔ ɛyɛ emiami ahodo bi wɔ nkrapompene mantam lankwantana municipal assembly ne emiami ahodo pina na ɔmode nkyeremu ɛma no afei yɛfa mo nkom finfin mantam mu abusua ababeto dwa sɛ premise fueli ɛho nsɛm yɛsɛ akwakopai ɛwɔ kuro bi yɛfrɛ ne sɛ enyirasie yɛ bɛn ɛyɛ esikado ketana baton pesuas anasɛ bɛn ɛyɛ esikado ɛnra kwesi na sare ho semin ekokusiye na emra premix fueli yese ekokopa ye topa ye ne kokopa ya yesi gato mu a na ss niema no ebeto dwase ni padunsia 16 na busua epra wom ma eye ba ko de yesi amuno mu hono mu no a oye nyankopon de ne nso ade chi ye ababeto dwase wo mo eprepra ye no yesi ba ko asaso afrima ka ho a se ama arehosem kese ena aba won potem ho no mo wo mo prepare yeso so no abusuan ba beto dwa so o masese o mo de o makwa kogu afia kwanta government hospital a doctor for ehwe wunum na yese akwada ba ko a wodi mfie dunum a yese no no kra da kese o da dua bi ase a wo je mframa ena sa arehosemi ekokoba ye ena so ma doctor for ene apomdi adwuma efo wo mfimfim mantemo eye ne o betimi bia se be na woni e prepare ye no o betimi aso mu pra no ede ama wunum no ma pro mo nkwa ede ama wunum opani a wogina ede ama ndisi amanyoko no wesikado ketana baton peso so Dr. Grace Ayensu Dankwa abusua yese emra otesa rehosem sei asi won mpeso no so no otutu America ko afia nkwanta aban ya sabia waye doctor ni ekoso okwakobo ne nuanom a doctor for ma omo eprepra no omo atimi apro mo nkwa ede ama wunum one ensemtwefo echi edi nkomo cheche nsem sei de kire. What we have to do to upgrade and fix the healthcare. Because as it is right now, all these patients are being transferred outside of the Western region. Why this, if you can't have treats both Western North and Western South, so why can't we have services here that is self-sustaining, that we don't have to transfer people sometimes, especially not like burns? Abuzan to way Dr. Grace Ayensu Dankwa abuzia one ejina diama NDC amanyukunu we sikado ketan abato empesua so ewo atoe mantemu enana ocheche nsemu ede ache no doctor ni mapa ntie baasa no na otutu America ko no akwa body nua no ma doctor fo a omo eye adwuma wa ya sabia ho se beye na woni e prepra no omotimi apre wo mo nkwa ede amawunum yedemo ekwa kowie Pechi number 2. Abusua say efri fiada no edi besi memenda ene na de che kwasi ada no yese enso bi toy ema odo ene che pechi number 2 a ewa amanse west abaton pesu aso asantemantem a yese ni padodo no a sanye ne da so na apa edan na dwiragu ema ba bi odi ne tibeto akwakoye dene ede amano sese aban ene na dum penifo na etutu America ko ho no mo a omokwa kopemwa ede amawu no ma de hye ne binom ene yen edi nkomo sei nasa ni mu se wo na bu enti ehwe mu nasa ko se data eda ha data ke se eda ha se suro ansuo nyina no eba ho because of data na accident na no nsuo to ye nyina no na amafon so si o mu dan wa ha enti amansuo no to nyina because of se fa data no mu ko enti man ko ti nyina be ai wo na chi na ebu wo data ne de chia bitisi kesi enu te nam so mo ye kwan ni tino o ma ji data se o kwan no nyina afi kesi o de pa eni ba bia akọ se ma be pai e chira se na bu afaso e ma so ha se kwan mu a nso yi fa kwan ni mu ti ya ma se de e woni se ne bi le ko yi fa kwan na ya ka na be ta so na chi e ti o de bu ye no nso ti fa ha bebrebe na ti ko nso fa bebrebe say omoma no ma hwe omo sida ho no so bia ne onye gata bo sida na si ho oni gata bia ho nisi onyina na mabonten a eba sa so ko ha de roofing system nsi ogusu ani nyina so ne ba bonten a bemfa gata bia na so ka we bia mu empie gugu me gata bia mu nti omo hwe na anka omo hwe na omo mbra mantem be bia sida bia na like onje permit anase bia onye drainage system papa bia no omo hwe na ko mo kan wasema me wo papa mane na obo district former ne say omo rabat out na obi anu a waba ati ya ba behwe akra me nim say nipa obesi dan a district dem permits no because of my permit no ba behwe drainage system
Abusua nti wei ayara ho samu asie wo pachi number 2 ye gira we suna no pay ensama ebobo no de besom no ye de mo asia medin ede nana ya obo amalibia boka 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia